Tuala ki hufanga moa I he talamalo I whanua ka mai ngahi talawhatapu kutope. Whatapu atu pa me he polokolama ni ka ata moa whainga maari e kuni. Ke whakahoka toa mo polokolama koia, whatwhanua whao ki he weekend. Malo mo tama ue whiawhini pia malo e ngahi ngāwe kutope kulawa ki whahoko pa me e pina.
lava ke kau mai I he polokalama ko ia fefini wa te tatalere ta talo to mafana ke te mo tol ko to be mo kau fata mai mo mau I he tau polokalama ko ia ki he fefini taim te tau be ku whawhiwhia whaka whainga maari e kani o ku I Nusalani ai whawhawhonga koia o tō tā whitu ka koe Minista Malolo Paula Piven Piukala ke mawhahoko atu e tau proklama koia I he whawhini pa mo e whatawange pe o guongo le rei atu ke te mautolu ai tau proklama I he whawhini ko ha whakaukau e lawa whai ki ai hawahe wahe I he whawhini ke hoko ia ko e whakau ki te māmangi e ngahi kawenga koia, ngahi isiu koia, whapolitikare kulawa ke tau lau ilo ke ma tau whiohi ai I he whanonga anga koe ni, I he wike mai koe ni ko tau situ atu pe me ai. Ko ngai I he houani o ku lotonga motu mai laine koia, ai whakafofonga ko atu pe whamalo ki he kau sponsor ko toa pe, lawa ke mo ke tokoni mai I hono sponsor koe tau ngahi polokalama, tata te whito ko ia ki he kautaha ko e South Pacific Loans, ai o ku nau tuu o tokonia ai tau proklama ko toa be I he Vipon Media, lere mai eni, taua keni hono wha e nau tokoni, pia mo e fia ko ia ai pure, ka maa Starik Tupo, pia mo e kau ngau e ko ia ai South Pacific Loans, ke nau tokoni mau pe I he tau ngai proklama. I he taim te tau be ko tui mahalo kui lotoni, piwen ke o angi hatatai rei, ke teia I hoani pimen malo tau mau e honi pe malo e kau mai ke whakahoko whakakato e whatongi a koia polokalama whatwhanua fōu ke weekend pimen mo whewhe hake pe ku whewhe hake ki a honi Malo pisale malo mai mau whenga mari kore te beke hu whanga te pe whatapo koia uku I whasi oro ki turike mau lelea interneti ka koe nuku ngari ngā koe ni koia nau Asira mau na mau alo tabulu hiki malai I hawiki o le whakau whatu. E mau whoki mai o auke. Ha whoki mai to ma te mohe ko toki ahake vengi. E whakakata te taki polkarama. Ake taki me pisolo. E lahi pefe mo me kina na u whoki mai me Amerika he. Tusi te toki I mawahe me o kala ringi fisi he sapate. Ko tu koni tai ni mi ko tui mahalo piwen ko taha ngahi isu o ku whakaongo ki ai e kakai whanua o ku todon ke kamata mea tatala noa mahina pe whoko wharearea o te kei ke whakahoko toki hange koe ke whatala noa kei toki whakawa wharearea I he mahina koe e ko e peleri mahina ka tuu ai a koe ki a hafu o isiu whewhe me wharearea koe tuu koe a e pureanga o nau whemo I kina me he pare mia ba mo kau Minista I hono whakahoko ko ia ai nau proklama ngā ue fofua aho te au ai o kunau ngatu ai ngā he potu ngā ue ko toa pe ke whakahoko e nau ngā ue ko ia ki he aho te au ba ko tui koe ngā he mea pe ia hoko I he pureanga he tainimi tuku ke heangi ai hopo ko ia ko tui koe hopo ko taha ia o e isiu o ku whawhanongo ki ai kakai whanua e koe hopo tene lava o determine tene lava o whakapapau I ai koe whe tu direction e fōu atu ki ai pure anga koe ngahe na ki toko lahi kau whailo pia o ku toko lahi whoke he kau hopo o ku nau I he Minista ko ia ai kabineti I he tainim pia kapau hange koe whaalau ka whakahema matangi ko tui koe hala whanonga o ia e lava ke tau tu o sio ki ai I he ne tu ko ia. Ka koe ngā koe ne tu mai koe ki he ahoni, koe hopo e taha ku o slava, mahino pe ai hopo ko ia tonga tapongo fulu, nei o si kansele hopo ia ko ia, ku kai ki te kaue ai kantiteti ia ko ia, ai whafafonga ia ko ia, I he hopo. Koe toenga ko ia o e kau o ni ko ia ko whakailo, I he lao ko ni e lao whiri, I he bribery. Ko ki nau tolu ia kwhai ki ai ho ai ka Minista pa anga e ni whafafonga ko ia o niua taha fitu
Kuo mau ene hopo pena e whai amanaki ki ai kakai na e tā pehe e tala ai ola ko ia hopo ko ia I he ahoni. Ka ko ngā ku hange ke te au ko o ki tolo I e tu ko e hopo ko ia ka kwhewhe ho wakai I daini me koe ai me hopo ko lotonga lere ai ko lere atu pe ngai hopo ko ni hange ke te au ki vave ai ngai hopo tau ni he hopo ko ia I he pureanga I he temi kua o si ai nei me ki fuolo atu e tolo I koe ngai hopo patok whahoko koe ni ku patao pe koe kamata tau ku ke te taimi ku lere ba ngai hopo pi ven fefe ho wakai ki ai. Ko ia, malapi solo pako tu yung hanga he ngahi mea ko ni hoko ko ni o a koi. Koe koe ngā tape ka kai whakalukfu e whonua he ichiu ko ni neongo e tau nofo tari ke ngai hopo. Ka kune hanga o whehu ia ai une whehu ia ai sustainability hange ko lak whakalawe mai na whakalawe mai palani aho I te au. Kau te kei alani kau kei se lue ai whukahitahi malawa hange ko whamatara malawa ke ai kau minista ansiti ngai isiu ko ni o hake. Ka koe whehu I uenga kau tali ai ke ngai scenario peheni. Hameu ka ke lawa he tau mechanisms, tau systemi o filter out ke oa te tau hake he ngai hakau peheni ke os mau pe fili hopo. Os mau pe fili hopo. Hameu koe ke lawa he tau o whatwhonua ke reconsider ngai fo. Kai ke o hange fo ke talau na tato ke hanga fo ko whehu ia umea lai. Ke hanga mahe ni. O tui o toko ni lahi ai umea koe ni kene hanga wha uta lere e whonua. Nā kwa lawe mea koe ni ke ta hanga whatonga. Toko osat pe tau kātoanga e tau teau ni manoa November tau kosi. Tau teau ni manoa e konistu tone. Konistu tone na ne hanga o whakari taula e whonua. E ngai I value seti o lot whakarisia nena mai me kau misnari. O se tuene tau kātoanga e tau te au o koriskun Charlotte. Kau tau hanganaki ke kātoanga ai tau uange au o hake lotu. O whehu I fu tau e uange au tau te au ni manoa tau e te au goe ni. What have we learned so far? Na tau whetukutuku e whanua me I wheo au ki whe. Peu tau kei tō mau, peu tau whakaholo mui. Ai koe u isi uia. He kono mo ni ko mea koko na struggle ke uhanga o mahi noi. Ha mea o struggle pe ai whaitotonu struggle ai anti-corrupt. O he whanua ko lau senturi. O hange bea ko Solomone mo Vanuatu mo mea. Ai ko sio hanga he mea ko inyo revisit o mai tau tokanga. O whalawe whoki ki he pehe, ki he lau ko pehe koe. Koe te volo o kui he detaila. The devil is in the details. Ai o mahuinga reo ke tau whakaukau whawhiwhiri. Hai o hinga. E kone tōko ni ko ango uksi o solo. Tau pehe koe toko ni mau kui e kabineti o kau he whakailo. Very highly likely ke hau ia toko ua toko tolo. E kuwhai whanongo me koe ki he utikite o hake. Solo koe taha whoke whainga taa koe ne o hopo ko, ngahi hopo ni. Te koe ke whe mau ia ke mo ua katoa he whoi tikite katoa. Whoi taha pe, ka pate ke tonuhia koe whoi tikite walu, ka ke whihia pe whoi tikite ta. Uan siti e pe kita. Aia koe ne tūrewa koe au, ne hangarewa o threaten a government of the day in terms of their stability.
Ko pa te tau ki run through tau pepe ko to to ko tolu. Na to ta pe. To be na to valo. Ayo. O ku kaire o kai ke fu ha o ke kau minister me kau fonga hopoi. Ko ho ha au ke mamusia he umea ko ni. Ko kai to tu kau. E a fe nai ke tau reconsita ai whakakau o e whiri tō lahi versus ai whakakau o whakapoto o whakakau lere. He kono moni kau whuki a mea nau stuako loai he kuhua ki whare area. E kuwhatoka ngai. Neongo ka pau waha whai lau kovi. Ka tō lahi e hiki ai e whakalau i rewa. O hange rewa lau kovi ko halau lere. Te ope whatata mahino he ko mea ko ni talo ine whia hau wata mai he whakaukau o au pe o rea loto mamahi ke e taha kau umbo kau minister he taimu na mauhiki ni mai ke o mai e ai ngutu lau peko hia sei o mai ngutu lau o kau hono whakaukau i hono konsita he whakamau he hopo. Pena wanga whako malangai i mamani o koe ke whangofua mea goia. Kako uhinga makatunga lahi taha o koe ke nau o mai ngutu lau. He malawa ke tauhanga o whanga bōpula i ha hala ia. Ha tonu hia. Whanga bōpula ha tonu hia he ngau e pe ngutu lau. Ka ku ngutu huangi ke hauha halaia ia. E koe tau whakamau da toi mamani. Ka koe alo e halaia go ia. E mui bene hia ai o au ke nguturu, au ke ne mate. Aia ki hau e neongo ka hao pe ha whakamauanga i mamani. Ka e mui bene ne hia ana ai o. Mui be ai ki whaitoka. Aia ki hau kai ke fuhoko e ko isiu ka au. He taingo tau hanga o compare ki he scenario o tau hanga o whaka ngau e pōpulai ha tonu hia. Ko te whaka ngau e pōpulai ko e tonu hia. O ku eke mahi e koe ki mautolu koni whaulau. Ahono toto, ahono taimi a ene pōpula. He nei kai ke totonu e ke ngau e pōpula. Ka koe uhi koe mau whaua to e lao ke whakatonu hia e mea koe ngutu lau pe koe hia sei. O i kua ngā pōpula koe ke utuia o eke ene hia ke whamau. Eke ene ono toto ke whamau. Eke mai ka mautolu na mautari e lau. Lolo tonga ai mahino o uri mohine hina i siugo ya. Tai mwena whai hiki ni masolo. Toko lahi taha hiki ni mana na hiki na toria ke tari fo ila. Hoi mea e koe ko uhinga koe mahu inga ke tau whawha whehui. E ko awe ko o whenau e ai kakai to tong tuhau. E koe nei ai tala nona mai kau koe pehe nei au whawhehui he whamau ki he taha kau kandidati koe nei hopo. Uro tonga minister. Pena ne whakahaage he pare mia ki mua whanoho ia koe minister o hua e ne hopo. Pena ne whakaha. Koe ne tari koe kia i kai. Ai koe pehe leo he whamau. Ka pau nai. Ka pau e ikuange o ansiti koe. Harewa mea hoko ke wahe koe ke o smau. Ai koe whainga mea. So te tau heke me fui palbarema ke fui palbarema. Fui palbarema. Ai o ku nganga o sio. O moni pe ku sio o ko ki funga maka ben ke tau afeo malolo ai. Ka tau vi visit falele. E nei kai fo ke te fa amanaki. E to ia hanga fu hopo peheni. He nei kai ke toi asi koe ke koe isiu ko ni mo isiu ko wafe wata mo fili ko wafe wata. Wafe wata na
nei fu ngau ke social media ke tu fa ba mai campaign pena fai ngofua anga i sio fai ngofua no prostitute ke sio ya ko meno o nei osko ne fili go na ku pehe osko u hopo go he wafe wata hoko ia ko ha ako anga e ka candidate ki he fili go ne ai wafe wanima ana o kai ke ufanongo bete u sio he media na ko hovare he toki sio ifo ngahi tikite ngahi tuku aki ai imagino o te pege ta wako te pege ta wako ke ta fai to ton ke ta fai mon pega ta tol ko ui ko fatongi au tau pore ki ai ke hoko ko ta baki ke kakai ka ko ni soko osange ngai mean o ko tui to imagino ang to mama ai tau hala fononga me heni ke ka Ke mahina foki ke te au ai whakaukau ai foki o ku whahauka ngai whanua ko ta whaadala noa ke ngai whanua Wesite ka wano silani mo mea ko taimi ko ku tae tikite pe ku whailo ai ko taimia o ku whakaatai he minista ko ia hono whatongia ko ngā ka e whahoko ni mea nā koe patok foki mai o hau hoko atu whatongia ka pau ala te hopo hao ka i he taimi ta tau foki o guai pe ai whakaukau ko mai me ta whaaki ta hau nau pehe ka pau te tau whakaata ke pehe ai a kone osipe to ufiri lere me to whakailo pa palafu atu ngahi tikite ni i mga himea pehe pa kone alat peko ngahi to whakailo te nau whafisiko toa kai whai hopo o sengoa pa ka pau kakito ta hape mo uaka ku o si whafiskato atu nga koe te ai fo nau pehe kai ke stay polo ai anga lere koe pureanga mahana na koe mea toton ta hape ni ku whahitai ni mi koe whama upea se ai kai lere ngahi hopo alpe mo fatongia pure anga pa to koia pe to tu ni lao na ne mau ko to hono sit pe to fra no foi ka to fa le va fa ka ki fetongi ko to no na ni tau sistemi mo fa lao ke tau no fo pe he pe to ton pe ke ha me pau ke tau tu fra ma ka tu ngai i he tau fononga ko mi he a honi hoko atu ko ye solo o mau inga ke tau we think ai anga maheni kon tau roto alere ko hanga ko si o ko osiange ai fufoi me kon nai hoko o ko tu fa ka me so fai mau pe fili o ka topa o hanga la ko la ko electoral act rules o tu ni ko ha whaka eilo pau ke wak whai pe he wak ahoi ua walu. Wak ahoi ua walu pa ahoi wa taho i fu waboga. Ko pau ke whai whai koe within he ospe koe hono provide writ o tiklea koe ola. Within he whai aho koe au pau ke whai whai lo. Koe ne ospe au koe ke whai lo koe ke te he kai ke te rawa taha whai lo. Candidate. Ko tahe uhinga koe a solo. Ono uhinga ka pau waha whakailo, pau tūtū ni ia, pau kehe pepa mo electoral act rules me Supreme Court rules. Ko Supreme Court rules ia ku o se aho ia whaua, pa tuwhai tiki te o se aho i whiha, o se aho i wataha, pa ke tari mai o se aho i whiha. Ko kehe koe mo lao ne whiri, o ku ne hanga ia soten, ko whai aho pe tahanima, o ku tuwha toa ai tiki te. Aho pe ni mau ke tari mai. Aho pe fitu ui e hopo. Ko hono tau moa, solo ai ko koe uhinga uhokoe uhopo. Hono tau moa, ko hinga ke koe stability e pureanga. Ai apa kua pau ke accomplish kakato e hopo ia within the first 3 months. Ai ko rak mahina pe tolu he ose whiri pau ke. Kono tau moa, to tonu, soka koe, kako angai ni usio koe ki he floa se foi sistemi. Ai ko anga koe ku whakakau. To tonu ke whai, ai ko taimu o se whiri, ke a teika pe, ai pure anga lorotonga. Kai o arewa ke mahino ai
o hopo he pe toki fili le vai pare mi ai ko taha e kusio go ke uhinga le leo me go ya e ko patseti ko ani ko no tonga le mai ko patseti na fo du do mai e puranga ko aya ko tai mo fu wa tai puranga ko na ke ai na wi so ne na dol ke na u ko patseti ko na ostari ko me ai ke imprimeni aya ki au ko ai me ai o fela ki ko ka yo ngo e o tonu e lo tonga pe lele ai foi cabinet mo e na budget hoko fili automatic le va liu he ku tu ma we budget ya ka liu ka minister ka ha le ka minister go ta na ki mai ngai fra mo le ne fo ko ka minister go he ka je fe ma u ya pa na to le project ko aya ko foi instability go ya o fu a be ka tai aya ki au ka pa te tau whakau whalere ke mea koe. Koe uhi koe nau koe ni oe. Koe tai whai tono. I he taimi campaigni. Nā whakapoto ange. Ke whai ngā ue whakawawe ia ka pau waha ka ngai hopo bribery. O rewa whakanofo. O rewa whiri rewa pare mea kai kei te ika pe he whai mahina tolu hoko. Kai o rewa o establish ai o he ka pau te ke whakauka mea koe ni. Ka pai o sanga o ansiti hakau minister. Nai makatu ngai ai paremia o paremia a ho he fili ka minister ko ya. Aya ko shoka ko whakarea ko ansiti nai unlawful ene hoko ko whakafofonga. Ka pau unlawful ene hoko ko whakafofonga. E unlawful ene hikinema e unlawful ene paremia. Aya ko isoke ngai dynamics ia o fe mau he kau fatu lao ke konsita again ko me fuga ni solo na ko yai ma go fainga mari ben ke intotips mai ai fainga fakau ke dau rationalize the reasons mo ngai I foto for system for lao for mechanisms ke tau ke uhinga le ga tau tol ke tau hanga fasisi for more ke kakai e ko ta fe hu na ufano na eke na ke faka hoko ke pare me o frai logo bribery ko tali go minister ikai hare wa faka ka pau ansiti ko ki he vahe ku ke os vahe he ko ansiti ko hinga ko no tikrea ko I November na unlawful ko hinga e whakarea ko ansiti ai ko ha vahe na ne vahe mai me November o mai ke ahon o tala mai le ahon unlawful ho ma we vahe unlawful ho ko whafonga unlawful me ko tope sia ke na ke sai ni ai me ga do be na ke ko hare ai me ai a society because system itene faike ai ko ma uinga ya ki awe ai mga pago ni solo neongo na hangi ko ngo ke hegere ke tola kana na malo hipe ko whakakau ko me ni hoko le ka ko as of now o ngo kamata ke mama pe bien na uinga ke tau ia fe ange o tangu tu e os pasio mai bego Ke tau no fugen he possibility ke me malava hoko. Ai malava pe ia hoko ke na hao ko toa bena doli he hopo. I he osigoni o hopo koni. Pe tau hoko le toi pe tau doli le he tau fa gon ka hoko mai. Ai pule ai pare mia pa me pule anga tu ke ka toki huha. Vote of no confidence he ha o ne hoko ha pala parem. Ka ko ne tu ga malava pe ke pe. Ko tau no fugen he ta fa ke ta fe leva ka pau e a te ki ai o ku kotoa ki nā tolu koe ni o ku hopo I e ansit kotoa nā tolu. O wai malawa ke nau hao kotoa, pa wai pe malawa ke nau pe ko kai koe kotoa ka koe tola hi taha e te ki nā tolu. E ansit ki nā tolu. Mahino le wai he kai ke koni tū rewa pe he o kuaha ha mea pau e a uki ai. Ko ngā whoko ko osfili e pare mea, osfili mo kabineti.
malama ke o ko hatu tuuni hoko atu pe pare mia ta be ka pa to fai na to ta ha no fo ke ai ka hutini makoia o ikuna e filipare mia ka ne to fa ka to ta ha o ko ke ya u ye ke fika ko ke ne majority ke ne fa ko pure anga ko ne tu ko ya e te filifo o pe ko ha fa nga tu tuuni ai lao ki ai pe ku hoko atu ai pe fe mia ko ya ka ne finga ke fili me tu ata puni mai u fika ko ya ka to ki fa ka ya ko ha me pau o tano ke lao ka pau e tau be he to ha to fa ya ki to me ka o minister ko ja halau ye lau ki ai o hinga ku fata no to an ko na to kosi ai mata vai e tau fa o lau ke ne hanga malu ai sistemi e hinga scenario ke ko na ki to ai mai ina scenario o ku kajaha an hitia hai o halau ki ai ina scenario o ku yai an city ko halau ki ai ina scenario ulahe an city ke ti crea an loa fule tokolahi o ikai ke maua ai tokolahi na ton ke legalize a fil paremia ai ko ume ko te ke hanga he lao ya provide her provisions en hanga address o scenario ko umata vai ko ya ka wange ko la solo ne te ke tala no ai tau lao ta ko tau sistemi ke winga ke faka winga lele o hange ko faka lave mai na fai ak be hikinima fai be ko sai ko lo to fila ko ni hikinima ai ka pau ko tau hikinima da to base pe te sai he fai ko te fai fai ko wa no fa an do tau lava si ki ko ti mahalo ku mahino ai fatala no ko ni ku lava ke ta hoko i he hopo ngai hopo ko ni e ko tu mahalo ko no bottom line ai whakau ko ni ko o mai e ola ko ngai ko mahino ko ai hopo ia ko swai whaka i lo ia lo tonga lere u hopo ni ka ko tau tari pe ni ke ka kato mai whai tu ni pure tolu ko hai tu ni ko ia pe ku ke malawa be fokia e ko e whamau lahi ni kuna iai na tau sio pe i he pure anga ko ia ki mua na e osi tu ni ko ia na ke malama pe ko step ta to ko tangi ki whamau tangi ai ke lava be ke na hoko atu be ka e toki whakakato e ka pa ia o ki ai pa pa i kai ka ko tui mahalo kono whakato ai piven o ku todon ke tau tatari ai ke ngā ke mahino mai ko tui mahako wike ka hau pe ku kamata no mahino mahani ihi ngai hopo ko ia pa tau toki lava rewa ke tau sio ke ngahi scenario ko fe scenario e tonu ki he tau hoko atu ko ia pe mei he ni he tuunga ko ia e pivene. Ko ia tol. Ko ta whake mea na ke lawi kane nai e pehe. Ko ngai hopo ia ko he wafe watahana e. Turai kia tok finalize mai he. Ia au kosi. Laine ko ia. Kana e uhinga pena i tuai e uhopo e ko ia ko e. Ko pā ko e mō ngā whiba mai tō ko e COVID tonga. Ko makatuunga e delay e u process lai. Ka ko e hopo ko ni to ton ke lava be mai na nia mo e pelelio o fama bopo mai hopo. Ka pa ia hatangi ai ko se kati ko e fama ngatangi ma ke e kongi mo yo e peleli kongi mo me ton ke lava ka to pe ya os ki mo ku kamata falea i me ataval. Ai o mari e pe u me ko ni he ku hu ngai case ko ni he time fainga ta time ko ni ko fa so se patseti pe mo e te patseti te patseti ki sta fa ba fo ai o ka mahu inga ke ka me ko fa fi pe o se mahi no pe ke fa ma nga fa tau ke electoral o act rules o ku firma ke fa va ve ke o se pe ngai o po within him rak mai no be tole o se fili ai ko tu e mala va ai ko o ma si en e pele ri pe uton ke
kai ke mo foi tai mention ne ta hago ai mahuinga ko ke tau whakaukau ke tau ataina ai paremia e tai mo ne fili ai kabineti he wange ko lau ko mea pe nei kai ke ne whakailo hangere wa o kungari kovi e paremia ka pau na ne ilo ka ne filipe so ko ne more pe ngai tu ai whakapapa ke ngai tu whakapapa ko he more mea ko hunga rei ko si more pe mai mate ki fonua more pe mai o ai ma inga ke revisit e mea ko ya to ton ge ha fainga guideline lei fainga recall framework ka pau o ko stahati ki te hange ko lau ko fisigo ngo tokon paremia fisigo na e fato dolo investigate na e anti-corruption. But mo aho pego na ta tiki te aho pe na e fahua na fafisi. Aya ko anga ko xio o ko foi me ego ya foi. It should be a simple conventions que aho pe ku ta tiki te aho pe o fema ke step down. Kana ko tau isi o te toko ni na ta tiki te kato na autoria ki mo au te ke file paremia. Pea fili koe paremia pa tau si o bea tau kai u tuka ki ai paremia. Ka koe sistemia u ne hanga ea o tukuange paremia kene make this mistake hono engage even ko sogailo ka go ina na fili ki ai ta wi me na roto ke tawa taina paremia me ke sia na kai pe ke roto ke hanga conditional po ki ai ke tange ke wate ku voti ka ke o mai never once ai ko ngo ko fai moni ke fai don ke paremia ka fai don ke kakai fai don ke he aki eku kai ke u alu mo ku me akai ke fale fa tau hosi ai ko anga e fa tau ne go ye mera ai ma inga ke tau la lava pe o fai mon be ka kita ke me mo ni go toloto pa te fai pe he ko fai ngata ai go ko ngoi au pito ai me go ni e ko kau whakamau whakamau muri ke nau si o mai ke anga e tau fotutu e tau whaunga fili mo e tau composition o wharearea e whanua ko centuriua e lotu it's heigilo ko anga uksi o ku iai ai rom ke manuki mai he kau muri go ni tau e tau tutupu e tau whakalakalaka me raki aho na tau ilo e mama koe ne tō whuke hetai ni mi e piventi te tau hoko atu pe mo tau whaipe e ngahi tala noa mo whakalere i holo ngahi mea koe ni ku tau whakaukau ki ai i hianga koe wakai atu tato te whita me wakai atu koe ia ai kakai me tu ana e mei whewhe ka pau na e pehe hange koe whehui koe na kuhake he whakamawanga na e mei whewhe ka pau na ke honest o whakahake he e pare mia kulotonga whailo au pe tukuang kia i pakapau tene whili pe e ia koe tukuang kia ke ne fua mea koe ni whai tutun he koe ia taki ka koe inga ka pau nai kai ke hange koe tari ko hake nai kai ke ne tala ia e ia pe akumala wareva ke ai u palaparema koe ni but at the end e kei fua pe ia he pare mia koe inga he koe ia na ne whai whili ko ni tutun ka koe uhinga ka nai kai ke whaka ke honest e ka whafunga ke tala ki ai ai ngahi mea koe ia ka ke koe ne tū whuke tai ni mi i hoko atu hange koe na tala noa ki ai ka kono saipe he kai ke fufu o loa me heni koe ne saipe he kulotonga lea he mea
Pehe kai ko ha isi ue nia ke pehe o ku tukuange pe ke nau toki fie pe taimi te nau fie come up ai ha a pure ia o mai haola pa toki o mai pa pa ikai pe toki tuku pe ta toki wakai tau kaha pe tau hoko mai kono sai pe ko os mahino pe ngahi whangatangata hoko ni kuke o mai he lao ku pau ke whakakato ai ngahi process ko ni pa tau si o le vai ki he hoko atu koe tu koe taini mi fe i he da o mai ke ngahi mea koe ko ku te ai ha update mai me he ACC whikawaki pe mo e whakatotolo na nau whai ka te koe pe ku ange ku ngalo i he tainimi ku ke te manatu ia. Ko ia sol. O hana mo ni o ke uinga lele i fuki a te kai fuki uinga lele ia ka tau tol. Ke tau. Pena i te beke fa ha fitu taki mai ia. Pe a fuki mea ka ko fie mari e pia e solo ko nga o kumahino o wange ko lau ko kau kawatonga o mai mea meitua. O ila wai mea meitua. Ai tuanga mea ke tau teka. O kai ke uhinga lere ka, o kai ke mahino ka. Kako pea o ko lau monu lau tapua ka iau lava i ku alo ki whatongi au family. Ka wange foko lau ko ki funga maka ben ke tau wawhai o ki malolo. Mahalo e to e aha mea mahino ange ke whokitonga. He maina katu. Koi. Ai ako tu pai den ko taimu ea was mahino a te u hopolahi. Te u lava lewa alo whaha. A whakatala noa. Koi. Koe ngahi whaka ilo koe nai, koe koe ngahi whaka ilo, koe ngahi launga, nai awe nai refer ko ia e preanga o ke ki he ACC o ku mahino ku ke i loto pe ngahi mea koe ia, tika ke te aha mea ngā unu ke i tu mau pe ai ngahi whatongia hano whakahoko koe e ACC o nau whatongia, ki he lele i taha koe te nau whaiga, e ka ku ke i loto kotoa pe ngahi referral koe ia koe ke te hariri wai Ko ia, o ku ilo, e hikai ke e whai ngā taa ia ke to indafia hataha he o mea ka ko tu e tuange pe ai foi process ko ia ke matua pe ia te ia. But time will tell, Ko ia. Koe tū he taini mi whoki nā wakai hifo o ku ke naibe whanki i video asimai ku kamata i ngā au e ko ia ngahi tau tahamuri koe nau nai whuaki ke te ki nau tolu he preanga ko o si ai totonu koe ke he langa hala whakawakawa ai koe kolosi koe me wheitu umusi o alu atu ai ki hahake ko wakai hifo ku tuku mai whanki video me kau tahamuri koe ni o nau o mai ku kakai ku nau whakanga we i tongana ke nau hu mai o whakatokolahi ke nau whakahoko i ngā ue pea mai ngā ue koe ang nau lotonga kamata ke nau whakahoko ki sio ke palani koe langa koe hala whakawakawa aia koe ne tuu koe ia ku hangi ke te au ku o ngari ku o me ata mea kotoa kai hoko atu ai whatongia langa koe hala whakawakawa hange koe ia na tari ko he patseti i he patseti ko he tau ko si ke tau ni pivene. Ko ia sol o kai ke u to e whakaukau e malawa ke ta ofi he ko e project ia ko fully funded ia mei mōri. Ai o ko tui na o si mea agbe pare mea e hoko at pe project ko ia. O tui o e hoko le rei at pe. Koe. Koe taha whoke ngahi isiu e na ku wakai hifo ki ano whaka eke o lot severe i he taha ngahi re teo i tonga mahu inga pito ai ngai whamatala koe na ni hanga o mai peko ti koe tau tala noa koe ki he no koe ko ha isiu fo o wen isiu eni o ku os mahino pia ke kakai whonua o ku kakai ke totongi no koe ni peko he pe kaniseri porque no whahinga solo vai no koe ni e hoko ia koe perden ia ki he tupu e whonua he tupu hake ka pahe ka ki whahanga au e kia ka koe ngana na ia mea e pare mea lorotonga i he whakaha koe se verena ne pehe koe me koe toe koe he no koe ni o whakafuafua ki he te au ua noa ki te au whanoa miliona
ai I he pehe ko ia lot whawhanua ko panga ko ni toton ke osi pe hono totongi ona ke wafe tolu noa. Ai ko wafe wa no tau pe whami heni o totonu rewa ke oska pa ala ke ai pure anga o totongi ai no ko ni piven. Ka ko ni tu uia aku o wai pifo ke kakai kuna uhoha ki he no ko ni ki he kai ke ala ke whahoko no whaimo wahoko totongi mga he mea pihe. O koe ngahi isi uku hanga flese lot sevele o race hake hene whakamatala o ne pihe na kamata paanga e koe ni koe paanga tokoni ke langa hal whakawakawa ngahi hala koe langa wafu me hafua pia me toki hoko koe tutu pia toki afi hake ai ki he whika pisinise nima o na tutu o whakakau ki nau tolo ai na kau mo palasi pea ko uhinga ia o ku tuua e no koe hene pehe pea koe whakamatala na ni whahoko koe business ia tolu o stotongi nau noa na tolu toi pe ua ke totongi pea koe ngahi whare ko toa na langa ko ia he ngahi business ko ia na ke kia whare na sai na totongi ke discount ni to e pese tia whanoa ke ni manoa kuna langa kovi au pito mono toka ngai na kai ke lerei hange koe palaparema koe o mo whihanga ngai mo i tonga na taimi na mo I he office pare mi ai St. George ai palaparema koe ke he sua mo hafua ngai mea whaka vai mo no ngahi ngau e kotoa na whakahauke ngai kautasi ai nana kai ke lerei pe kai ke lerei no supervisor koe he pure anga o taimi koe na whaia langa whewhe ho wakai ke tuu ko ia mo tau tuu koe tau no pe mga whamatala koe ko tuku mai koe ia e ki nau tolu na hoko tonu ai palaparema koe ni. Solo o whanoa ko whamadala. O hange whamadala ko koa a whileche wele o whakarea. Ko ku lau ka labu ko te ton ke maa e ke hatara no mai he lulu tai. Ai ko ton ke maa mo tu ai ko na ke hatara no mai he no mo e kovi hono implimenti. He ko ia na whai tutuni he aho ko ia. Ko na pare india. Koe palaparema ko ia oku dimension ke palaparema ko ni he no ko ni. Kata whoki mai tau ki he tā koe no. O whata tau ki he pehe ko he paremia. Nai pehe e whotutua ai sa ke no taimi. E au ke wano anto noa ko ne o si. Ai nai mimi whafufua ki he ua wha ua ni ma miliona hai tau tā whafoki. Ai nai nai kamata mai tā no he wafi ua tolu. Wafi ua. Kamata he wafi ua. Kamata mai taha fokia e solo mea nai. O hingai e ku fight tooth and nail I he campaign ko wafi ua. Na ku whanongo he press conference e taimi ke minister pango a tatafu. O kamata tā he pure anga ia ngahi no goni ngahi business ko nei na nau no me no goni me sena ana ka ko be apira ka te au whanongo o hinga ina ku hanga liri o fonga campaign e taimi ko ia I tonga fitu ke alo toa tutoa at least e solo na mau ngai me ko ni ka foki lewa ki fish ko ka ki filia ka kai ko mohelere ko fi mali na ku fai ho to ngata ke a we fekau pena alu mo fekau mau inga ke pure le telefono ko me ni ko na ku ngoi tai mo na huwa jai ke cabinet o mai pepai ki he hanga he pure anga ko o si o faka more o a uia ki he takinima miliona ai ongo business e ua ana na kau he no he mea koe ni. Koe mea koe na ku hanga o ngoi he asi foko he rekoti. Ko no whakamore I be koe fo I nima miliona. Toi nima miliona totongosia. He fo I tai bego ya. Ai a ki au koe mea ni koe ko ui koe feo ngoi kautamate ka mai kautamata. O mai tala mai ku nau financially hardship. Ke whakamore ia tue, whakamore ia tue. O to koe umea koe o 5 miliona.
mahina pe taha ku shekere ai to ngai ni miliona oku ai o mai ka ko whakamore ka ko whanau mai he foi whamore more e ne tai uinga whakamore ia he pure anga pe whekaure wa kakai tontong tu hau ke nau tae na do ni miliona ko ki asiaina kai ke tae tam businessi solo foi complexity foi issue ko ni o kai ke o farea pe farea kai ko kai tai ofa kai ko kai ni mama he kai tonga kai i ngaue lau piseki he ko uhinga pe hoko ia umea ko ia oi ira ko tuhu ai kai toko lahi ko tuhu ko haina ne fai ai tutu solo tau sio pe ai i he ngai fonua mamange ko ne prevail pe injustice ko nau repel ia ke poreanga in different form tutu laka fahinga mea pe au ke whakapā pomo ngai mea pe ai ko fu nau whakanatula he taimi polo uto ai pure kovi pai ke uhanga o whamea pango iau he toko lahi una hanga ai ke pehe totong he kakai he ko nau tōna nau solo ne kai ke kawa wa uia mo niua mo ua mo haapai he whainga na nau tutu ka collectively ko mamahi ai kakai whakalukufua as a society pau ke tau winu whakatahi tahi pau ke tau winu whakatahi merie ka ia ha mege bege whainga bego na winu ai merie na inu tahi na tore ahoni pa whainga pena na winu tahi inu merie ka oe anga e mea koe moia society ka koe ai koe ke nau hanga whakatonhia ia ke nau whaihala ai whaihala ko ni sol Vahe pe ngai fu miliona koe na ki hona ngahi friends pe o langa o se patok tua ki o na kovie whare ia solo o ngai fu whare ko ni langa ke 5 miliona ono miliona val miliona hongo full miliona pe tala mai a honi kovie langa ia ko ki au solo ka bau na hanga tua ki e mea goia pakai ke makatunga ko ke ta ke no tuange mai ai property ya ke pureanga apa te fatonga ko ngai property ko ni o rent pe ai pureanga now rent pe ai pureanga o for to u ministry totong he kakai totong tu hau ai reni totong e now no kanau ha now dol solo kapate ke foki ki he fainga ko ni now ai ko na langa ho now ngai fare he no go ni hange na fe alwa ke na tori he ana he kapasi e fe alwa ke ngai fonua ai ke au o mai e fainga lame excuse pe he ke whakatonu ia ke nau whaihala i he fumea na ia i pe hange koe mko kulau koe huinga koe ke koe huinga o ku ia i whahinga nau pehe nau unable pau nau was willing nau dole ke tuange mai property ia ki au whakao ofa tuange mai property koe ainga ke pehe ke ua toi tae na dole noka ke tae e koe moau ke hau ko kauia he kauia koe injustice ia century ko masi solo ke mauha property hon full million te ai ki tife ke tutulu pe ko mama mea ba wa ta mai ka tae mau tae au ai fu fare kai o atia ke to ta ko ko ya ne mea na mau me ai ke ne tae how so tanga fe fokauka ka kai go niu to don ke na maria mai ke kakai ya hau kau e whakauka whakaware mo. Ko nau tōna na ofa e area ki seina.
O se mana mana to ta mai kowe ai langa ko na dona na fai langa. Na dona na awote u kontureki. O tu yo to don que fai ha me que fai nga ko di so. E ku ai ke to ambe ke tau teka. O te wha mai ange nau te o rea mai lo tongo au ka matanga lo te ata mai kakai. O se nau whakatau mai fu waka popo o mate fu toko fit wha. Kai kia me ne whai ke kau tamango ni. O se pa nau u ai e fu no wahe holo be e nau. Nei whai ngai nei vela nau ngahi me ne kai ke kau ia o ange gai uno ngoi ni. Kai whai ngai ne kai ke vela nau ngahi whare. Kana o ange o nau kau na to no ko ni pa ke nau tana to solo ko fa pau at ka pau ko no pe o langa ke ai palase na fio ka ta ki ngo fu ange he kakai ka ta ki ngo fu ange he kakai he ko kakai lau pise ike ai fono ko to ko ha ko fi mata poto o fai u ngawe pango ko ni pe wahe holo pe pe haure vai tara mai ko ui ko mo tu tano ka tu kai ke o hanga foke tai menjin ko ni solo o mai mea na o slave au ke ai ki mo e tawanga nge tawanga nge o fua ke kau ki hono fili ke kau pare mia fili e fonga fa tau hos and they have nothing to lose. Ani gon asi mai pe gon e ho fa matala fe severe. Kai ke ai e ko ke more hano ho i ke ono be more hano tunga hoko ke taloni. Kolope ke langa no fu fare o nai pa ai controle kia ke kai to ke en solo mono ai gon controle ko sipoti. E sipoti ko wafta haiva. Ai controle kia pa fa mo ne ai kau tahe ui ko PGA. Fiu e ke pe kau tahe tu i fe me i fe ka ia kau tahe behe. Kau tau mo anga maheni ki he tonga ki he tasanok. E foi rea ko tasanok. Tau anga maheni ko nau tolu nau whamon mo pure anga he mea sipoti. Fu konture kon e toki. O se hopo kon he hono kanseri ko wano taiwa. Ko e PGA iau tohi ai. Tako e ke pe guahale sisita he leipan gomes ka hare sisita ya. Ai na tau mua ka pepe. Kai to ke mo fu ngai fu kontrole ki tanuhala. Na o mai ga ya talau se tanuhala ga ya palo tanuhala ga ya savolo tanuhala. O mai na to vahe fu 50 miliona. Ya o ange pange fala ga na tak 5 miliona. Que no ai o kumba ka na talau se mo na savolo que falla que so backward ai go inga solo o maho inga pe ta o mai u isio ta no ai funga te bire he mama he me mo oni ko no maho inga ya go ya o que tau fa kau revisit te anga tau anga maheni e kula he o me ya o se anga o me go di kakai be una fua more te fu lau miliona kakai ko panga hai te tong tu hau mahino panga me muri solo hau be in a form of a project me go tau pache di me pese ni mano ka ko panga o mai me muri o mai pe ya fa paton be ke project langa fare maha ki langa wa fulanga ka ko panga go fralele ke ngawe fonwa ko panga te tong tu hau ai nu ka we tan hala mo u me pe ka ba u fa ka ta e sai be ke ha fa ta mai fu waka ilo lere o pop na o hake u me go ini na to o hake fale alea ai fa isa go ka fa ma fa toi ko loto ke mo vili taki foi le no ke o mai ai toki meni ke whakamatonga i mea koe whaiputonu. Ka koe whaunga koe na nau whaiko o na mau whalala pe ke whakamatala na mahi CEO.
Koe hai. Ko whewri si te mea koe, na mau wharara pe ke whamatara. Na mai si au. Ko engineering certificate. Ai koe na uto hake koe na toi hoko behe tau whakatau whakapuna koe lulutai. Ike solo, o whakamamahi ange ka au, e toi o mai e kakai na nau whai whai tūtoni, tau mua si o kita. O la vea e whonua pa nā māturi tonu hea. Wai ufu whai tūtoni is a genuine mistake. Hange koe ni. Nei kai ke uhinga e kuanga e whakakaukau, a hanga tupo whakatau e passport i ke la vea e kakai. That was not the intentions. O mea na ne whinga ke ko hamea ke whalerea ke whale maha ki whale agom. But the project went wrong. Ke au koe genuine mistake pe. Koe whakakaukau koe ke whakatau mai fuwaka. Ke whepuri kei to ai o wale fuwaka. Koe fuwaka o popo. That was evil intention from the beginning. Ai ke au o kuongo kovi, ongo whakatupu ita, ai toi o mai e kakai na nau whai tūtoni koe ni. O ne mau ia ai mau luta. O ai whakai whahinga nau pehe e whapehe o hanga e akirisi o mau luta e Norfolk Society. Ake ne ha. Ko tari koe ne whawhai akirisi kai ko au. Ko mo kaga mo whai tūtoni i kovi o kuhinga ai more mau luta. Au pehepe moanga i whaarea koe ni. O te pāpapena na kai whanongo e mea koe naka ko hanga whakamatala mai koe nau hangeu. O kuongo kovi, ongo hala. It doesn't fit well. Ke asi mai pare mia nane. Whai fu mau lahi ke whanua. Ta italiu e ngahi mea. Ai noa ia ngahi kontrole ke ngahi langa. O hauia o taramai o. Oi, koe hinga e ko hanga race issue koe ni koe i he koe ngā whuki he kutau whaatala noa tatol he u issue koe ni. Kana kai ke maulere ia ha whakamatala ai. Mahino pia ke taha kotoa e piven koe ko lot severe na e pare mia he taimi koe ia na e whai e koe ai tutu. Ai tutu koe nuku alofa. E o tui mahana e peko hai e pare mia na e hoko mai hono tua he taimi na e whai e langa peko ia peko e na e whetongi e osi koe tutu. O whakahoko ai o mea koe ni. Peko mahino peka te au ia e kau pare na ia na ngahi pisinisi na e tutu he vela koe ni. Na e whakatau mua pe ia koe ngā he loto mamahi e kakai. I he ngahi mea whakapolitikare koe na e hoko he taimi koe ia. Koe ni ihi e kau pisinisi na e mofia ai mo na ngahi pisinisi. Na kai kia hanau whelawe i whapolitikare. Ka na e vela ai na e au kupehe koe he ngai whamatala koe ni. Na kai kia mau e nau justice. Ke ngā na kai kia nau kau ha mea whapolitikare. Na kai kia hanau palaparema na e whahoko. Kana e mofia ho nau ngahi pisinisi. Peko paurewa ke whaelanga fo o koe ni. Peko tau whepaki ai. Pea moe no moe hafu ngahi mea koe ni. Koe ngahe nai ai pe nau totonu ke langa nau ngahi pisinisi he na kai kia nau kau nau tolo. E ngai whai tutu uni whakapolitikare. Ihe anga e uwha matala koe ni. Oku toe surface e dynamic e tau sio ki ai. Ihe ngahi no koe ni e piveni. Moni apito ho whamatala koe e pakoe ke whehu ia hataha ia. Hasastis o hataha. Koe poine ia ni solo. Ka paune ai he kamata. Koe no koe ni ke langa aki. E to ai taki 5 miliona. Ki he ngahi business nai vera. E te nau tāre vai whiha. Koe poini hia. Koe mea koe ke ongo tonu, koe tala mai, mō mai o no me hen a ke pese te taha. A mō tā whakafoki mai. Pea o sea pe hono implement langa hono ngai whare. Ku tala mai re vai a ke kakai ke nau tāe nau tole no koe. Koe.
Ai ko poini en solo. Ngai business ya. Ko SAT ya pe tau be ko me na ta. Poini ma miliona pe ua. Kana o mai pe na tolo no pe ua miliona. Kana ta fa fok pe na tolo. Ngai business na ke ya o en quality na wa fa na tolo ke ta miliona no na to full miliona. How so? Tau sa pa hawe tala mai a ni ku. Ko poini solo ko me ga to pe ko mai ki. Fo te pile mama. Se te ono ngai kwai jiri a kai. Ka pa na negotiate he ka business he a ko ya. Ko ui na ga ya ha mau felave i ko ui unfair ga mau dolo no. So we demand this minimum amount. Ke o mai he pureanga. Kai ta ya he fonua. Ka mau fe mau ke mau no o a ho full miliona te mau tafa fok mau to nga kai o e langa be ke extended na velai ka na langa ka extended ne to mo uia ka foi tau e wa no me ko ni ko se sini a mama ko ai ko ke be o mai ke no o sa bato o si ko o no langa no fale be mai mau e pai ba ke to ile ti so kai to ni ta ya no Foi fa milionai ba foi mau bere di bato gato ai fa milionai. Kage he biven ko di mahalo ku nga ko tatai mi ku ko di ko kabenga mahuinga ni o ku sensitive ba bida kabenga ko ni e ku lahian ai ngai fi ko ni ku ke tala no ki ai. Pe ka nga tai ka ko amo he kakai to dong tuku hau e tā no ko ni ko ngai o tu yo fa mama da ki kakai fonua I hoko mea ko ni pe ko ka ko nga ka ku fua he taha ko toa mi ha whainga whei tu pe I tonga tapu I eua I vini ua I wawa I haapai o ku kau e nau tuku hau hono whinga ki tā whaafoki ko e no ko ni ko nga ka lava ke tau move forward kage Te tatoki hoko atu pe I he tapolokalama hoko. Ka te watu pe ke whama opo mai ki ka pau kua mea koe loto ke whakakakato ki ai ka tatoki ko tui mahalo e hoko tapolokalama hoko ku mahino mai haola o e ngahi hopo ko ni o ku tau taritari ki ai. Ko e sol. O whamaro tu pe he mau whamari. Ko e roko hono mo ni hange ko kulau ko ki whakaloto mama, whakatupu putu. E whanonga umea ko nipa ko ilo e pehepe moyanga e kakai. Ka ko whotua solo ko o ko amana lele he ko siui mai ne afio. Ke whaito tono hono pure e whanua. Ea o mai whakaluk fua. E gene pehe ko o pai ke o ko amana e ko umea ko nita tānoa kai. E o hake. I he whaunga o matawai ko pureanga. Tau lau pe whoki ka uri matawai ino I pehe kakai e vai uri. Ka kou whiwha malo ni ke kakai solo. Talo ki malolo mai he ku moe ko ngo e ofi nau he kakai. I ngai whitu ke ngai tapa ke. Ka iu whake I lau hingoa ka kou whaka malo. O ne hanga whakamao ho kuloto. He mahino ka te au o ku mau inga ia kakai he whilau lau whai. O whatsor. Mahalo bito piven o whātu bea moe whamalola hea te lava e proklama e whewhini ka toki hoko atu I he whainga maari e koe wika hau. O whātu piven. O whatsor. Whamaloa te kainga I he lava koe ke moukau mai he tau proklama koe whewhini. Whātu whanua who bea moe whafafonga koe tongata whitu e ki Minister Malolo Paula Piveni Piukala, pea ku o atu ai whamalo lahi ke tiki motolu I he lawa ke moukau mai. Hange koe nā ku whahop ka tiki motolu, mandui koe lere ai polokalama tainim o ku keki aha no taimi pau, e toki whawhalala pe he taimi atai e whafafonga ka mua wheinga ho marere I taha. Hange koe ku mua whei mai no aki ki ai ke ona ri ake polokalama he wike kotoa pe, neonga lahi ngai whatongia ku whahoko, aku mua wheinga pe ke o atu koe ngā ke lawa o tau wahe mo ki motol ko tau bea ko mo mui o ko mo muia mai ai polokalama ko ia whatwhanua whaupe mo ngahi polokalama ko atu hevi pon media
kai uma aki na tolo ko ia kuna tokoni I no sponsor ko o Polokalama. Ka ke whamalo lahi ki he South Pacific Loans, ki nau tolu o ku nau tokanga I koia, hono ngahi fia mau no koia I Okalani Nusila, te ke lava pewhitu taki ki kau taha koia. Finance lele taha koia, ku lava ki ngawe ma tau kainga Pasifiki, ma kainga tonga, o lakaha ke ngahi lau I tau. Noa walungi au walu, hiwa walu, telefoni ki ai, te nau lava tokoni I koe I he whainga maari hoko mai. Whainga maari kotoa bete ke telefoni ki ai, te nau fia ke tokoni ati ki ati koe, pia mas tarek tu bo. Koe kau taha wala koe tonga, Page Fashion Store, ko stu uta e tau wala fo o ki ai, wawe hake ki ai, koe ngana ke tō mpau, te ke ilo I ko stu uta atu, pongpongi haka pongpongi, tōna ki tori mofili ai, ko tui, te ke wawe atu ki ai, te ke maua ngahi wala whaafu ofa, mo fo mo maa koia, o ko atu koia Page Fashion Store. Koe tau kau taha koia, I he wharekosi ulu, ta whaake Page Fashion, koe Francis Tickets, I he hanga koe ke tau moi Peau Building, whamalo atu mo ke ia whea koia tau wharekosi ulu, mono tauhi koia, lahi au pito ngahi nau ai na te o atu ngahi klipa fo original, lava ke tori mofili ai, ke ngahi wax, ke hafua, ai ngahi nau ko toa pe ko ke anga maheni ai, ku mau whatau atu I he wharekosi, ka te ke toi mau hawheitu, o original ka toa koe ni, te ke mau ia me Francis Tickets, I loto, nuko alofa koe kau taha koia, maka a te si, ai au tu I Brisbane, Australia, te ke lava whetu taki ai hawhainga fia mau pe, I he whika telefoni koe na ku asiatu I screen noa wha, ua noa hiva, fit wha nima, wha taha ka mō po uria, tau toki whelongo aki I he whainga maari koe ia, ka hoko mai.